Ia diinformasikan untuk seluruh tim penerbangan. Kalau tuh gede becu. Ya ye. Gede becu. Itu namanya udah aneh. Amat orang. Dari kolom rumah 77 Bukit Adiba Restinanda, Adiba Ser, Ferry Bajuana Besi, Hendrik Kamase, Sesa Marosa, Leading Satakawan BMS, David JR RPG 45 Family, Asoka OMG Tim Supangalo. Silakan ke garis start. Panggilan pertama, Reski Nanda, Ferry, Hendrik Kamase, silakan ke garis start. Oke nih, Diding. Oke nih. David JR, Asoka, 8 pembalap. Wow. Wow. Tapi kalau sepeda besar sih. Rompi. Ini kapan tantangannya jadi sepeda kecil? Batal? Tahu peraturan tuh ini Pak. Katakan sih. Biasa ini. Bisa aku. Apa sih kau tahu? Akram Ser nomor start 212. Akram Ser nomor start 23. Fajri Hade Karyawan Hade nomor start 4. Ilham Putra Juharlo nomor start 38. Bocil kolom. Dari tim kolom rumah 77 23. Dolo BMC nomor start 12. Datang ke garis start. Juaranya. Iya, apa bang? silakan ke sini. Bajiri. Makun rekam lah. Andre. Tin Helena. Oh ya lah. Ya lah. Ai, William. Oh. Ay, nana aja kan. Hei, kan tawa bala kan. Akram Ser nomor 13. Balato nomor BMS
Rafli Ali Basir nomor 1 Noni hadir dari Kalian hadir nomor 23. Nomor 1 penegak nomor 07 Haikal Putra Dimarno nomor 84. Saya Akram Sel nomor 23. Imam Akram Sel nomor 212. Putra BKT Kuba nomor 123. Kompa Pasanggan nomor 142. Đấy. Đó. Lấy copy. Putra BKT Eki Pacerluk Arjuna. ORC tim Susangale Arya Bro Akrab. Yo. Keren tadi. Oh, keren. Panggilan pertama kelas junior Alvan MS Sebon nomor 12 Arya Bro Akram Sel nomor 212 silakan ke garis start. Panggilan pertama. Iya, diinformasikan untuk seluruh tim balap agar mendaftarkan balap. Iya, kita akan membalap ciri kuda. Negara apa pun. Oke, kan nomor 5 ya, nomor 5. Kembali menuju posisi terjatuh terus mendapat tekanan kali ini di posisi 2. Kita saksikan Arjuna mampu akhirnya putaran selanjutnya saudara mampu pilih di pertama. Arjuna ORC Sumpangale kelas junior saudara.